Hello karuba, Shock ni Carlson para iti Ilocano Tech Review. Jerevin tatata kat datoy Xiaomi Deerma Lint Remover. So anya aya datoy lint remover. Datoy lint remover kat isuna ti agal alis dagi jay lint na jay badbado yo. No amoyo jay himolmol dagi jay badbado yo, isu ti alaalisin na. Ada blade na ditoy, dati jay power button na, dati jay power port na, kan natin jay handle na. Dito'y handle na kat ada nakatago nga kwa traditional nga lint remover. Takita nyo, pindutok gamen ide dagitoy jay traditional nga lint remover na. Jay content na kat kasla nga tape nga in kabel da jay roller. Okay, so kasat no aya nga usaran dati lint remover ta. First, halaan nyo jay badbado yo. Padasok ditoy sweater jay may nga kadwami. Gamin no kitaan ta, goray tayo zoom in ko. No kitaan ta link na ditay. Yung dagita ni. Tagajay basbasit nga kwa nga himolmol dagiti badbado yo. Goray ditoy na nakabin. Tagajay kasta. Tagajay kasta ni. Okay, no sa rin nyo dati lint remover ti Xiaomi. Goray zoom out ko. Jay aramida nyo lang kat. Pindutan nyo ditoy. Kan kabel yo jay bado ditoy. Pasadaan nyo nga kas jay. Kita nyo pa ya. Kita nyo pa. Ada himulmul ditoy kan ditoy. Okay. Nasa rin ta dati lint remover. Pindutan nyo ditoy. Gusto sa sisirkon jay blade na jay kalob na kan goray hanggang focus jay camera ko sarantan okay, nakitaan ta jay other side na nakitaan nyo ditoy ada lint na ditoy awanan gamin inusarta dati lint remover iti Xiaomi na usaran tamanan ditoy makita yun jay resulta na ito yun kita yun agado usaran tamanan okay naalis dagi jay at dadu mga himulmul na no kitaan dito yung side na kado so nga padasan ta nga usaran datoy ditoy jacket jay kadwata. Okay, fast forward 3 2 and 1. Okay. So agile lang goray. So agile lang natin panag-usarata datoy lint remover iti Xiaomi. Okay karuba, agile lang iti review ta ditoy Xiaomi Deerma Lint Remover. No kayat yung agatangin suna in kabel min jay link na ito'y video description may ngam no the comments and suggestions yo ikabel yo lang dito'y comment section iti YouTube channel. No nakayatan nyo datoy video me mabaling ko mga i-like yo kan i-share yo satno maamuan pay dagiti kabsat tanga Ilocano datoy channel ta. Okay? Ajay lang karuba. Bye bye.